Okang' mar dhi pimo kute mag ayaki ok en chenro mayot kuom ng'ato ang'ata e pacho kae. Kata kamano, to mano e chenro kata pim mochuno ne mine mayach. Odiochieng' ma kawuono e chenro moyiedhi wakelonu puonj e wi geng'o landruok mag kute mag ayaki e kind mine mayach, mine madhodho, nyithindo mantie bwo higni 5, kaachiel kod puonj makare ma bende ibichiwnwa gi jalony. Ng'iyo chalni e chakruok mar geng'o landruok mag kute mag ayaki, kawuono wakawo okang' mar leronu gigo madwarore e od pim mong'ere kaka VCT. My name is Joyce Kamwende. I'm a HTS counselor, psychologist. Na kwa hii wakati nitakusaidia about HIV testing and counseling. Now, if you're not married, I don't expect you to have sex. But if you have to, it's good to use protection. Sindio? For example, now someone is HIV, ako infected, ama mtu ako exposed. You're supposed to go to the hospital before 72 hours are over. Unapatiwa dawa ya kujizuia. So mtu amepata accident, amepata condom burst, amepata rape case and all those kind of things. Unaenda hospitali before 72 hours are over, unapatiwa dawa ya kujizuia. Hata sasa ukipata kimtu and you have sex, you're supposed to go to the hospital before 72 hours are over, unapatiwa dawa ya kujizuia. Then if someone is married to a discordant couple, mmoja ako na virusi na hiyo mwingine hana, anafaa kupatiwa dawa ya kujizuia. Na sawa, nataka sasa kupima tujue hali yako ama kuna swali yoyote. Tunaikanga timing ya 15 minutes. So that you can be able to know status yako venye itakuwa. So tunaikanga damu hapa Elizabeth. Hapa ama hapa. Sawa? Ama hapa ama hapa. Sawa? Tukiweka status, tukiweka damu yetu hapa, ikikuja tukiweka damu hapa, ikikuja ipate line mbili. Line ni hapa, these two lines. No, the right line ni kumaanisha iko positive. Ni sawa? Kumaanisha mtu ako positive, kumaanisha ako na virusi za HIV. Ni sawa? Tukiweka damu hapa, ipite hapa, ikuje line moja, ni kumaanisha it is HIV negative. HIV negative does not guarantee you to be HIV negative for the rest of your life. You have to take care of yourself. Sindio? Uko negative for that particular time, then you can test after 3 months. You at least uhakikishe uko negative for that particular time before you expose yourself. Ni sawa? Tukiweka damu hapa na hapa, ikuje on the light hapa side, the control side, before the control side, ni kumaanisha iko invalid. Hakuna result invalid, so itarudiwa. If it doesn't have any line, bado ni invalid, so itarudiwa. Nilikuwa sick, nikakuja OC. Hiyo siku ile nilikuja OC, nikapimwa. Kupimwa ndio nikapatikana niko na HIV. Ulikubali tu hivyo ama uliteta kiasi? Mimi siwezi kubali hivyo. Lazima uwe na kale kafia, si ndio? Lazima useme upataje. Yaani unajiuliza maswali mengi kwa akili. Sasa ndio tukapata hiyo counseling, wanakucancel kuhusu HIV, wanakuambia venye unafaa kumeza dawa zako, kuset alarm ndo at least kuna meza dawa zako on time. Hivyo tu. Alafu unaitwa kila session after 1 month. Unaitwa, unaeleza vile unafaa uendelee na maisha yako kumeza dawa zako. Nyadene mabende ne onyuol kod kute mag ayaki Linda Nerea lero nwa chal mare kod kaka osebedo koda kod kute makamano. Nonyuola gi kutegi to no panda. Koro asebedo ka muonyoga yath nyaka koro tok form 4 emocho ni koro akawa tuo mar ng'iyo chal mara. Koro kana dhi mapimra ayudo kan kamano. Koro osetimre unajikubali na una move on na maisha yako. So nikech onge gima inyalo timo. Yeah. Linda Masani bende yach
lero ne TV mar Lolwe kaka orito nyathine mantiere e iye mondo kik gam kute mag ayaki. My first born na to okadwa ne o contact virusi gi nikech dak gi kute mag ayaki ok en gima yot. En gima ipitia challenge mang'eny sana. Koro imuonyo mana yath maber, ikip time mar muonyo yath, chiemo maber, exercise bitimo, to I make sure ni yathi muonyo no eko I prevent nyathini kik gam kute go mag ayaki. Ya amuonyo ARVs kendo I make sure ni muonyo gi the correct time. Time iketo nyakala mondo wiki kwil, inafaa ikue 24 hours in the body. Koro yadhe kimuonyo maber, kasto kiwango mar virusi dhi dok piny. Koro chances mar nyathi gamo kute mag ayaki dhi bedo piny sana. Yeah. Nyadene machielo mabende ne wadayo dhoge, mabende wamiyo nying mar pendo, mabende ok nyinge mar adiera, leronwa kaka osebedo korito nyathine mantiere e bwo higni 2 mondo kik gam kutego eko seche modhoth. Sasa simama uvesu kwa na bolo unameza hizo dawa ndio kuzia mtoto wako asipate virusi. Alafu kisha kaa uko karibu kuzaa unapewa dawa za mtoto. Ile time anazaliwa unampea yani unapea mtoto dawa kuzuia asipate virusi. Alafu unampea akigrow alafu kuna vipimo zenyewe anafanywa kila after sometimes anafanywa ndio ile ajue kama mtoto wako sawa. Inaitwa PCR. Yani PCR unapima mtoto damu wajue kama ako sawa. Sasa anapimwa after 6 months, anapimwa anapimwa after 3 weeks, 6 months na 1 year alafu 1.5. Inadepend vile mtu anajichukulia. Kama hujajikubali obviously utapitia changamoto, lakini kama umejikubali huwezi kupitia changamoto yote. Just obviously kitu ya kwanza unajikubali, kujikubali utameza dawa zako vizuri, au utakuwa mgonjwa sijui upate ujionyeshe kwa watu sijui nini. Obviously umejikubali maishani mwako. Lakini usipojikubali ndio sasa utaanza kufeel yani kujiuliza maswali mengi, utaki kukaa na watu, umeona? Hivyo. Zako huwezi pata COVID-19. Hata ukipata COVID-19, bora umeze dawa zako vizuri utakuwa tu sawa. Jiovia sio ARV, sio obvious ina fight any bacteria ama diseases zote ziko kwa mwili yako. Sasa ni wewe kumeza dawa zako vizuri, usiweke akili sijui corona kikupata jiko HIV utakufa ama sijui nini, hapana. Unameza dawa zako vizuri utakuwa tu sawa kama watu wengine, hata utaweza kwa bila hiyo COVID-19 haiwezi kukupata. Bende ne wayudo thuolo mar loso kod jalony Laktar Bernard Omondi matiyo Amref mabende nochiwo puonj makare kaka winjore miyo ma odak kod kute mag ayaki onego ritre mondo kik omi nyathine gam kute goeko kapok onyuole kendo bang' kosenyuole. Okay. Kiweyo dhodho nyathi onego bedni mama kane gi ich mokwongo nyaka odhi e clinic. Samo dhi e clinic no dakteche cheko kaka nyathi dongo, cheko kaka mama tiyo gi yien mondo nitie gimiluongo ni viral load mondo odog piny. Chieng' monyuol wen kare mama mondo dhi e clinic kech thoth gi nyuol ka nyamrerwa. Koro ne mondo ginyuol e clinic kapok odhi kochigni nyuol ka en gi dweche 8 timiye yath moro iluongo ni prophylaxis. Ma kogo nyathi piny to gimokwongo nyathi madho mano korka bang'e omadho chak. Koro yudo ka odhi kamano nyathi wen kare mondo odhodhi kuom dweche 6 chak kende. Bang' mano obro chako mixed food, wariwo ne chiemo. To chiemo moriwo negi gin chiemo mayom kaka budho mochwaki to swagi, kaka nduma, kaka waru, tiriwo gi chak. Mama unafaa umeze dawa zako kila siku, usikose kumeza dawa hata siku moja. Na kama unafaa ufuate time. Umeona? Ukifuata time kani kumeza dawa saa 3 unafaa umeze dawa hiyo saa 3 kila siku. Alafu na mtoto unapewa dawa kumpea. Unampea kila siku. Hadi siku yenye utataka kumwachisha kunyonyesha ndio unaacha kumpea dawa, lakini akishaacha kunyonya unampea for karibu 12 weeks. Alafu ndio unamwachisha kumpea hizo dawa. Tema nyathino se bedo infected. Onyuol nyathine bende obedo infected. Onyalo dhodho nyathine koso nyalo. Oyiene mar dhodho
nikech sama miyo en HIV positive, nyathi bende nigi kute, gitute gin gi kute. To ipar king'eyo ni gite gin e yath. Mama ni e yath to nyathi ni e yath. Koro iyudo ka onge medruok mar landruok mar kute kindgi. Koro yiene yieya tiyo gi chak nyaka saa mowinjore. Mama yetu ako na mimba anafaa kwenda hospitali kujua hali yake ndio atrisa protect mtoto wake. Ni sawa? Na akienda hospitali yendangi peke yake. Ndio kuna partner wake. Anafaa kujua hali yake na partner wake, atrisa wadamane wajue hali yao. If they are HIV positive, they are going to take that unborn child. Ni sawa? If they are HIV negative, hawana virusi, wataendelea kujikinga na at least watakuwa wakipimwa after every 6 months. Hiyo wakati wa pregnancy, then after delivery, hiyo wakati ananyonyesha atapimwa 6 weeks after delivery. Ni sawa? Then every 6 weeks, every 6 months wakati wa breastfeeding. Hiyo at least aendelee kuzuia mtoto wake from getting HIV. Then couples, kama unajua mnakaa na partner wako, pimweni after every 1 year. Kama mnakaa pamoja. Kama mkai pamoja after every 3 months. Wala nyathi kwanza exclusive breastfeeding for 6 months okimi nyathi mara kasto ntiere yedhe miyo hospital nevirapin gi vidovudin mabende zui ya kendo boost immunity mar nyathi mondo kik gam tuoche gi mag virusi mag ukimwi. Wale watu wenye wako nje, mtu unafaa kupima ujue hali yako. Unafaa unaenda hospitali unapima after 3 months. But ujue hali yako kuliko kutembea uko nje utaki kupima. At least utajua uko positive, utameza dawa zako, si ndio? Lakini usipojua hali yako utakuwa unatembea ukiambukiza wenzako, si ndio? Na hivyo itakuwa poa. Sasa afadhali upime, ujue hali yako, umeze dawa zako, usizuie watu wengine wasipate virusi. Okiyota inang'eyo pach ng'ato kata ng'eyo ne ng'ane ne gi chandruok machalo kama. To kwa ng'eyo to wadhi puonje, wadhi nyise ber mar dhi clinic, ber mar pimruok gi jaode mondo ging'e chal mag-gi, ber mar nyuolo hospital. Kech thoth ji wacho ni kanyamrera yot, pesa na yot. To nyamrera do ka samoro kodhi e tiegruok maber. Samoro en bang' pesa. Silingi 200, 500 to utieko to konyi. But hospital nigi experts manyalo konye maber. Koro kapo ne wayudo ng'at machalo kamano to mano ema nyalo konyego. Lakini tek ng'eyo ni dala chande nitie chandruogni. Koro for example oneni sani okodwa dhi e pim en opek to samoro nogamu kutegi eki 1 month ago. Okay. Yeah. Wang'ise rach mar bedo gi ich ka en gi kute mag ayaki ne mar nyathi. Gima duong' en nyathi. Mondo mi nyathi obi nyuol ka ne kare, nyaka wang'ise ber mar tiyo gi yien. Ka ok tiyo gi yien, tido ka gima wache ni viral load. Gin kwan mag kute mag ayaki e dendi medore. Ka gimedore to yot mondo nyathi oyud kute. Inyalo paro